My brother, my sister yini? My sister. My sister, my brother ha. Mpincha mahali. Mamela zahali mpincha my sister no. My sister. Oscar, my brother Ukraine. Ukraine pincham. Ukraine wena. Na Ukraine pincham. Mina kamala mureji from Rich Nation TV. Pincham mahali angsol. Azanga ngimpi mpethu. Uyamcava my sister? Ngiyamcava medium. Imedi yakho, ibaby mama lakho. Yeah. Okay mpintshi. Silana ngoba usiphalela ngithola khona into afuna ukuthi Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm. Don't say machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi. Empilo is a costa goke nama all-star. Sisibona loja. Sharp wena? Ke sharp man Mr. Boli Rich mo from Rich Nation TV na. Ke mo cause rungwaletse kwena ngwetseng vele. Yeah, it's because of like kinani problem with baby daddy. My problem with baby daddy. Cause yeah man, kitsa ke scroll mo le mo emailing ya ke bona rungwetse something about baby daddy. What's ang kantle abuti? Ntwe rata skate I lawle shit. Arlawle mo. Alawle. Rata store. Rata store. Store bile ke asibona. Hale ke kushisha nka batsana le nna manje like urata skate mashuga mama so or akhetsi la ma akhetsi tsolela kaofela utsha kaofela. Okay, so entle cause ke bone mo le mo email ngwe tsore my brother batla sithembo ko wena o batlang sithembo ke yena ya kang sithembo o batla sithembo ne nna ka se emedi anevu yeme mara main chiki ko wena or wena chiki ke nna bana ba like ke nna ke tane bana le baby ma so yena ba bulela ka sithembo ha motso re wena a di shapitse o re mpotsa ditori mpotsa tengwe yena tlo di yang ka ona ene lona ke motshwana ba so a ke gone picture le motshwana a sena o batlo di ya jwang kai o ya ka sithembo o nya go re tsia kaofela o ka ba le sithembo jo sa support bana ya khonale wa bereka mafo wa bereka so o hlula ku supporta ngwana ha go le sharp orange yena nje wa bona skate ke sena si Jean Challenge o ntsa tshela le ba se ba bang ka montle mona le girlfriend se kae roshe yo a ke sure mara tse wena o di tsebang di kae maybe ma 4 my sister a ke tsela ke amthulela jwang like wa bona le motshwantse no pretend ba ska jumpisha re mothujela monna le tla letsatsi o tlometsa my sister anka se mdirene a never met next yo o ska etsa ntshepet my sister because no a ke re no mpiditse nna ke tlo thusa re tlo va no re passing re phone le my brother tlo ro kae and then re ye ko wena re mmotse tabe o re ke re kae re mmotse re my sister mmotse my sister. So check about chilo tse o buletse le yena mo le phone ng passing o tseng re tlo re mthola kae a re tse go mthola ma site nga ka mo o dula site tse yeah re sa le gole ore re ka o kartofil a rafit okay my sister so ready velo mmotse yeah khatsetsi ke yena ne or tsama straight more tsama kiola umfing yena o ekseba fo yakhambe mpintsha mbunjani lapho ku my brother my sister yini my sister my brother ha mpintsha mahali mamela zahali mpintsha my sister no my sister Oscar my brother Ukraine Ukraine pincham Ukraine wena na Ukraine pincham mina kamala mureji from Rich Nation TV pincham hard angithola azanga ngimpi mpethu uyamcava my sister ngiyamcava medium imedi yakho ibaby mama lakho yeah okay mpintshi silana ngoba usiphalela ngithola khona into afuna ukuthi sithi kuyilungisa ngithola so ngicela ukuthi simka isikhathi achaza ukuthi sizengani lana afike ngachaza yeah wena klapile kwena ne wabona re ke thutse zwang ke thuletse kore ke like ngithulile ngikhatsele utsho ke no kitima le dikhetha ha o swabe pele aka ibile e mongwe ke amthulela lo mthulela wa bona rwanyela
Askiss my baby. Wabona rwanyela. No, my sister. Wena My wanyela sister. wena. No, my sister. Rutlwane grand ra Akinga wantloyela. Askisi my sister kupoehlise my Asapotile brother. wena. My brother. Asibona manje zakho. My brother yini? My brother mina ngenzeni? Mina ngenzeni? My brother mina ngenzeni? Ngenzeni mina? Ngifelani mina? My sister ngicela umtshele mfethu. Mina ngifelani mina? Phuma wena uyapara. Mpintsha mina ngifelani mina? Mina ngifelani mina? Inkinga yani. Uyamsupport umntwana lo. Uyamsupport. Uthumela musima safana nephuza mo. Yebani. Sayiphuza nabobani. Ngiphuza nabobani. Mpintsha mama my sister ngicela uzwe ngapha. Mpintsha awizwa grand le ndaba. Mina ngicavi next. Mina uma sister ungitshelile ukuthi mfethu wena uthanda istore uyangithola. Manje uyasho ukuthi yena akekho la mfethu yena ufuna ukuziphilela nawe like utshole naye kuphela ngithola wesiphathi ngapha uthulela nomunye umfazi wakhe ngithola mina ngicavi next mina my sister uthi ufuna usizo kimi ngizomsiza ukuthi wena ukhona ukusupport umntwana and futhi ufuna ukuvaya my sister ngithola manje sifere ngimbuza ukuthi ke akaluthi silungisa izinto ke ukulungisa izinto no ungakhuluma naye nawe my sister la ungakhuluma naye nizwaneni ukuthi nilungisa kanjani since fair uthi sharp hayi enough flop maka sharp nga usupport ngwana usupport ngwana uthola para skipper so saphuma ngwana unyaka Pampers okay angitshele mpintshamo wena kahlahle like ufunani kule mpilo leyo uphilayo abogela abaningi so uthunani ngabogela ababhaya mfethu inkinga lo choram lona akangiphi isikhathi asami nasenkinga sengibona abanye bochera akayi isikhathi ufuna isikhathi sure endlini ungena late uthi wangena late uthena angimshada akaspani kanti my sister my sister ngazi ukuthi maybe aspana or akaspana my sister uyaspana manje awumtsheli ukuthi mina ngisuka ngiyespana wena lo yadakwa lo akekho right lo phela umuntu makaspana unama off okay fee maka off akaplomi nami angazi uzoploma kanjani uphila kuphi kanti my sister wena uphila kuphi ngiphila phi nabangani bami ngizophila naye kanjani angasupport umntana mara aqoka okay so wena unyanyisa ile ndaba ukuthi yena ugcoka amaphuma akasupport umntwana ugcokani ngimgcokisa ama plastic okay fere kuyazwakala awuthiyami wena njenge time kwamele ube responsible ngithola and ngikutshele mina ne mawi out ne ufuna isithembu uzoba nenkinga mawukuthi usahlula ukusupport umntwana eyi1 what if moya ngale uzothola ukuthi naye uzofuna umntwana nakhona akanamntwana lokho lo ufuna ukumntwana lo akanamntwana unomntwana eyi1 wena nginomntwana eyi1 kuphela so abafazi abayithuzo bakhona plus umntwana usahluleka ukusupport umntwana eyi1 hayi apara di plastic ngwana aje mabu umntana kadla inhlabathi mpintsha mina umntana kadla ama stews ayicaba lele ngiyacaba manje mfethu ucina ube yindoda uyenza izinto ezigrand mfethu uthola ugelo grand ukele for sure kuphathe grand nasendlini mara wena decide ukuthi ufuna ukudonsa omunye ugelo feel I mistake ngixolisa isembu izinto zethembu thina sasicina kudala into zabo madala isithembu samanje akuyenzeki mfethu abogeli bazokuhlela imali yakho feeling akuyenzeki uzomtshela ukuthi angikayila chat amtshele na sifere pe frozen kayila chat ngenza kancane yenza kancane ukusupport umntwana nawe right ngawe so great yeah uzozothatha izinto zakho azozothatha izinto zakho kanti nihlala kwabani hlala kwakho nihlala kwakhe kwethu okwenu yes so wena soyamcosha phume so uzosalwa iwani nomntwana uba nobhadala irent or Felix uye umntwana kibe ke patelle kibe kudishe ngwana kibe ke mpatelle rent akehlanye awuhlale alinsi my brother uyamuzwa my sister ukuthi uthini uthi yena ucela ukuthi uzwakala uzococo wakho ubambe ifasileni uvale achuthi mina mangivavele ngivanda umntanami hamba nomntanakho straight my sister amuta my brother uzokhulisa abantu umntana ufuna ukumtholela omunye umama ngizomkhulisa na angithafa ukukhulisa umntanami ngithi ngithi mangihambe naye mina ngithatha kokwami mara my sister uthi yena uzosikhulisela akafuni lokuthi umntana wakhe alibabona labo kugeli bakho laba asazi nokuthi bazomphatha kanjani umntana mina since very ufuthi nozikhulisa mara angazi ukuthi ngize ngizombona ke angazi sesizicela my brother my sister angiyadi ngeke ngalela umntwana ukuthi like abone babakhe leyo ngizobe ngenza isono okay fede wena bathi anytime mawufuna ukuzobona umuntu asizi ukuthi asisho ukuthi uze ebusuku
utakiwa anytime ufuna ukubona umntwana une right ukuthi ubone umntwana right mara kwamele ucala ukhulume no my sister mara umunye umbuzo nangu my sister wena njengoba uzohlukana naye my brother what if wena uthola umuntu nomuntu wakho my brother ufuna ukubona umntwana my brother ufuna ukuza lapha endlini azolanda umntwana or azombona umuntu wakho uzoyivumela ngabe ne timing uyatshelwa before uza kimi uyatshelwa abe ne timing ube ne timing yazwa mpintshana I feel ngizoba ne timing ube ne timing mpintshana my sister mara awucabanga ukuthi umcolele umuntu angeke ngimcolele ngeke ngikhathele uthi uzoyeka ukuthanda abafazi angithi mpintshana uzoyeka angizoyeka uthi uzoyeka right ngaye shoot nabo sendleleni okumnyama ngamfunela lo mfazi makafuna ungamfunela lo ngimphakela every day ngayenzi mayisa awucabanga ukuthi umgayi nje second chance right ngaye or kudala umupha ama chance yokudala ngikhathele umupha chance engaki mayisa inja I appreciate ukutholele kangaka my brother my brother umtholele kangaki 1000 ngicela umtholela lo mntwana Kantona unani Obusiqala uyalaga futhi ijoke la ne bheka ne uzakutshela kanye nje kila mntana mangishaya uzongibophisa okay angikhona ukushaya ucherry mina nje okay fi into right ucherry akashawa kampani ngizilekelele kuye angishaya ngoba mina mangamshaya ucherry ithi ngitshele mina ucherry mawubona ukuthi enough ngaye or uyakuhlula uyamekela avayo kumshaya mfana haya akusi solution ngithola afi umkhuzi ukuthi ayikele ukungigwajisa ngoba ngithi my sister yayizwa no my sister it's not about ukuthi uzwenza ayikho into azoyenza vele mara the way sifike ngakhona lana nami angiapprove my sister kumele ngishaya indoda maka support umntwana nathi sinawo amandla ukuthi sinishaye futhi masingathi siyanishaya nje i1 indlela ukuthi sizonishaya kahle nje besides ukuthi kube nezinkulumo kube namaphoyisa ngithola i1 mara leyo ukuthi sishane ngezana my sister ayipha mina ninganya nigcwele i-truck abafana sigcwele i-truck solo bafana thina abafana phela i1 kuphela indlela esizokushaya ngayo i1 kuphela right so mafethu sihloniphaneni ungamshaya my brother wona my brother gentleman out secret asala ukuthi uyafeba mara out secret ngiyasola nje umuntu wangijona namatariana bona amatariana yenzani itariana ukele ayagwajisa my sister mara yini mara uzokwatisa angingiyadelela lo alo ngidelelile sinafo wena futhi khambi yofa my sister my brother siyabonga isikhathi sakho ne thank you njalo my sister cela before sihamba nje uthi ukutshela ababukeli ukuthi njengoba sizile vele sizile my brother sakhuluma naye mara dewe ngakhona la my sister yaza ikufanele lento yenzile uma inkinga sinokuhlanya inkinga sijampisi ngishayela phansi mara my sister no wamele usiphathe grand yabona smart kanjani my wayangidelela ukusupport ingane ungahluleka ukusupport ingane umumji angeke uhluleke siyasethi my brother njengobusho mawuthanda abafazi imali aneke kube nayo futhi ngeke kube nayo vele because mawuthi ubamba ukuncane umunye uyadonsa ngapha mawuthi ubamba ukuncane okunye uyadonsa ngapha akasupport nomntwana but before ngihamba my sister mina ngifuna ukuthi wena ungitshele isolution ukuthi my brother since angasupport umntwana ufuna senze simuyisa kuma social worker or wena uzoba right angizoba right ngizomsota kanjani my sister yo ditletse my sister kopa uska tseri decisions etlowisane dindawo ngitse snacks never okay my sister njengoba thina sifikile lana sikhulume naye my brother isiponsor sibona kanjani njengerelationship yo thank you shame to see ne my sister kopa urchayele if una le problem wetsalanga urfonele rtla as long as it's about ngwana urfonele rtla samjolo rdit retsa tsaba okay grand ke kupomele mo le passing ke bulele babuheli mzansi ayi bafethu nibonile sifikile la emakasana sikhulumile na my brother bafethu my sister nkinga masifika la besika kwatile uyithatha ngenhliziyo lento seka sichumisa mara bafethu benga expect angebe bengibonile ukuthi ufuna ukuchumisa bengizombamba bafethu abona my brother besekathi ubamba mina ngithi hey gimme angeke abuye vele niyazi bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ngicabanga ukuthi manje njengoba kuba late sihambe no my sister maybe ngizobahlalisa phansi ngena ama camera cause my brother ngiyamzoyela maybe angachange izenzo zakhe mara ubufebe bona aphume ekazini mawukuthi bukhona bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ngendawo ngiyanthanda tsa